Okay, intombi yakho leya. Umtshanami lo. Alright ke. Umalume ke? Umbuyiseke ngwane. Ungwengwane. Okay, utata udibana njani nelikhaya? Sihlanganiswe uyintombi le. Okay, udibana njani? Nihlobene kanjani? Umfowethu esicinga uba noba umntanakhe. Okay, alright. Intombi kasisi wakho andithi umamakhe. Wayengumuntu onjani? Umuntu oright nje, famous osihlekelayo nje. Oh, wayefamous. Ongayomuntu ofana umbone ekwatile. Umntana lo wakhe unamba bani? Yena oyiyona firstborn yakhe kuye uNolungile. Oh, kukhona abanye abeze emva kwakhe? Bakhona abanye abeze emva kwakhe. Okay, so malume xa evela ngicela undibeke esithombeni into yobana xa ukuvela kwalo mntana from umamakhe esazithwele kwahamba kanjani? Into endiyaziyo nje leyoba wathi uba yena enomntwana umama wakhe njengamalume sasuka kwathiwa masihambe siyomlanda apho ekhona. Okay. And then-ke masifika sizomlanda, hayi naye angabonisi kubona ifani lento soyenza yabo. Ubonisa like umuntu ongathi uready for le nto uba sizawuhamba naye. Okay. Hayi athathe umntana amlalise nje phaa aphume like umuntu ongathi umuntu ozikhulula ngaphandle uyabo. Thina-ke babe besithelela umdoko thina uba masisele phaa inqodi. Seside sesikhathi kusho ukuthi ukuzikhulula kunjani ocawa lo muntu akabuyi. Asike sikrobe kanti ukroba kwethu kungesikhathi sizawuthi masithi gqi akusabonakali kwamntu noba watshona ngaphi. Kwakho igama esithethana sisodwa apha. Sathi khona umntana lo besizile kuzomlanda sihleli singazumshiya. Sizomthatha umntana sihambe naye. Sizowenza njani ngaye sawubona phambili ugogo wakhe ukhona. Endiyicingayo Professor le ihlele enhlizweni kum. Ngathi mina kunoba into embalekisile. Kunoba ucinge leli nyala alenzile. Angazalela umuntu ka-sister wakhe uyabo. Okay. Usiparenta ayenzile. Ukunika umntwana imali yoba makabaleke. Hayi ukuthi uthe ubaleka kwakhe eDurban. Wahamba naye. Zange hambe naye istory nje. Udibanaphi naye kuthele imali? Kusho ukuthi enza le nto nje. Likhona elinyala laziyo alibalekelayo. Ya into yakhona yacice yaphazamisa kwayena sister lo wami owendele phaa. Akhule ngokuthi yacice yamphelisela ngalowo mshado. Ubuyazi uba ama-sisters akho oyi-2 avana nomuntu oyi-1? Yavakala efamily ukuvakala kwayo yavakala kabi into ebuhlungu. Ubani wathetha? Hayi ngabe ngichima ngoba yaye yathetha ubani kodwa yaye yavela into yakhona. Uthetha kwe akhulunga uba ukuthi kuvele uba umuntu ombalekisile ngubani. So lo mbalekisile indoda indoda kaSibari lo lento uSibari wami. Ngicela ukuthi uma ngaba yenzekile loo nto leyo yenzekile kodwa-ke ngoba umfowethu naye ebethandana nomamakhe. So umbalekise eDurban lo muntu omzikileyo officially uhlele ezilalini? Uhlele ezilalini uhlala naye phaa. Yanjani ke ngoku impilo phakathi kwabo bobabili? Yake yabambi yona kakhulu futhi ngoba ukwata kwakhe kwaba umuntu ongathi ucinga ukuyeka nalowo mtshato kodwa kwathi ngokubona uba uzoluza ukhona ngokungekho wanyamezela for yeza uba ezazi uba sekuyafana ukubaleka kwami kulo muntu ndinabantwana kuye ndizele kuye. Azange ndivalele ngaphandle uMomnci uyawandikhulisa endizela ama-birth certificate endizama njengomntana wakhe akazi nje andijikela alifuni nje ukuxoka ujika ngoku sendithola le femeli yakwaNgcingwane.